Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. Menin ümmetimden bari günöden tazalanıp keçirilgen amalda yaşayıp jana oşentip ölöt. Biroq mujahirlerden başkası, muhacirler emes, mujahirlerden başkası. Ya Resulallah, mujahir degeniniz kim? Düşünmey atabız, dedi. Peygamber aytdı. Al tünü bir jaman iş jasadı. Anı Allah bilet, bir özü bilet. Boldu. Ana başka adam görgön jok. Ana nerte menen turup alıp el çoğulgan жерге tünü jaman jırgadım dey. Tünü jırgadım. Hiç kim görmedi birokçu. Jaman jırgadım deyip tünü Allah jaşırıp koygan özünün günösün elge jarıyalagandar alar keşirilbeydi deydi. Boldu. Bir uçurdagı emi özün iki jakты karap turup jasap algan günöңdü bирөө айтпа. Анан да кайсыл күнөө жаман десе, бирөө зина кылды, бирөө арак ичти. Азыр эми бирок тобага келди. 10 жылдан бери намаз окуп атат. Bir gün эле, да билесиңби? Баягын билесиңби? Окуш жырганбыз, деп айтышы менен дейт. Дал ошол зинанын кайры ошондой кылып жасагандай күнөөгө батат. Болду. Кечирилдиң сен, намаз окудуң, истигфар айтып атасың. Эми экинчи тиги жасаган күнөөлөрүңдү оозга албады атат.